Ia whawhitai o le teimi nei o loo sa ilia lava i le ia lava se whamatalanga ua tuina mai whamautu o isi mai o tonu le tunu o loo iai ia ai o loo whaatino lava nga venga le ofisi sui i le tamawhai le sa ilia mai le sunga sili o le mataupu pipsi le kuele usunuka i Dea tala i le whaila o le susuenga o le tāpua o ministanga na ki te le sanga i le tani li tōna o paiwa i le whaila na le autona le whaisena i le tāpua o fōi me le whaila le loi sisi o talia le whautuna o sisi pai. Ia whaftai o le tūlanga i le whautuanga le ofisa loi sili ele tu yo na o le tālia la le tama le le ofisa loi sili o la tūlanga na muina le tu ala le football recommendation tala le tu ina tu le tāpua ta tonu ia mo mai le whautuanga le ofisa loi sili ia o wha na yo tūlanga o ngā na sa le tana le Pali le pule sala ma tama nei i se tasu te mai tai e le whainga leo ni a via ma fuia tau whawalea o la se tala mai le mta pule pe o maua le te mai tai ai bea wa wea fo i le tatu mtanga luenga ni whainga lo tua ni ia sa le o le whamauina o lo fia mai ia le ofisi su e mta pule nei i le amatanga mai le mta o la iti ia nisi mamalo le tunu ia ai o le whaamasolonga o suesuenga ia o le ua mai tauina wa luina whainga mera o le mamano le tunu le sa fia i le tāpule po o le mamano le tunu le sa ko whapalea si tingale o lo whaangasolo ala le tūlama o le suesuenga ia mai whaamoe sa iti mai e whaatino fo i muli anga masane le tāna le pe tau whapalea. La totia leo le mamano le tunu uloa po mai whainga tō Damien i le tinalia po ai foi le suafa moni o leo o lo tua ia o le whainga le wai ai o i lato le whamawina lato tangi e whaasanga te mai tai le toa whaki o lo o ta wofo i li po te le ofisi suesu ia o lo i ai nisi le o lea e o mai tangata ia ta uistangata o whasolonga na le teni le ai to abalu lava ina to le whamawina ua mai ona tuina mai ala to tangi tustusia ia ai o le moa lava le alua ia le te mai tai lea o li nawa o le pea ma lambi ia ai e o le pea na o tāua i ono tūlanga i ona wina fo i pea ona tāua i mamalu le tū ia e le o whamawina to lupo o le pea na ui i sa o le te mai tai le e moni o lo sa i lia lava ina lina o tai sa o le Tino tūlanga sa i na tanga le le tawala tu le ofisi su fakito. Pali la se si le mtanga wenga bo le mo mo wina sta si le mtanga pu mo lunga le tu mai tu la mtanga pu ni tau fa le ona ma laino le uto tala ta tu ava no fo ia fa tu mo ia fo mo le ota si fo ima mai tau le te lo mtanga pe o isi la vai mo lo sai le ala ma tu pia lis tau fai fa va bea ma tu o le mo tino e no o le tūlanga le. E ono whaasala hui le whapea. E anga iati ala i tō whatumu ia fōm le. A ia mauri se le. O le asem se sila ia i tātu mtanga luenga whapea ona. Fō ia ni mta upu o le mo mawina le whatumu. Ia mano whaftai. O le tualaro ai a mtanga luenga i a whatita inga o ngā luenga whapaitain. O le fu ia tele whaasala launga ai tau ala tu mtanga luenga o le ansio. E whailua kuai mamano le tunu ua pau leo le mtanga luenga o lo whea mai ia mane whaatino ina leo o pepe malanga mo i hato fu i o lo whianga ia tu e sa ili manuia ia tunu i whafo o le tua lano ala le mtanga luenga leo i mamano le tunu a whape o kusesi e whailua whape o ia le whea mai ma ia ale o umana tu i natu whasalanga e tau whai pe whao ngā whasalanga nā lo ia ono o tūlanga na ia ono a whia
ia o lona toʻatelo i latou le o appointed agents e tatonu foʻi la e faapena foʻi le kota o le kota ia o le manino a i faasalauga foʻi a le office o New Zealand ua iai a i latou o le ua faapea ona recognize e le office o New Zealand e faatinoina ia tulaga o processing o pepa nei e stalo ala ia le atunuu ua naʻo i latou o le recommend mai e le gatanitaga luega o le lepa ia me se foʻi le office o New Zealand e agaʻi ia mo se sosoani o ala ia tulaga Tofia ni se mana o whapena ona tuina atu foʻi le security o le awale tanuaga le tusamo tusi masotai. ia faafetai ona o le tulaga foʻi le whainumera o le amalama i le wheloaʻiga matagaluega ia ma le matagaluega le vale faafoanaʻi faamautuina ai e valu se fulu ma le valu le awhaʻiga o le amalama mai i tutuila ma manoʻa o loo faimagaga mai Samoa nei ina i faatauluu vaega luna lua o le ato Samoa toksi sa faatele le gasina lulai ia ona o le tulaga i le whainumera le amalama ia o le manupuipuia foʻi le amalama e pea ma faimagaga mai e liko vaga ia ma le malo tutuila manoʻa tatau lava ona hoaluga le i sauga le lua tuuina atu matagaluega leleu o pea tulaga na lea na iona moaluga ia i latou le gata i latou na lueluga le awala ia o vaega o loo faapea ona aʻi ai ia le amalama ia e me se foʻi la ia tulaga masale o ina tamaitaʻi leleu ia feagai ma le matupui o tatou VIP ia tanaga Can you give an estimate of? o le estimate number le ai le ʻawhaigaluina o le ʻawhaigaluina sorry e se lavi i sefulu ana i lua se lavi ai e whaigaluina tini e wa aluia Se whamaumaunga le matagaluega i inisio o le ʻauwhaigaluega whapena ua whaamawai mai ona o galuega whawaitaimi ia potua foi masigaluega. ia taimi nei e se ʻawhaiga ia a le la whamauina mo tatou wheloaʻiga mai sofo ia ai e pea na whaailoa atu foʻi e tauala atu le whengalini staff ia e whaiasiga moaluga ona e amaitau i ai e masina whaamawai mai ia una tulaga foʻi o avanoamau ae agaʻi atu ai mo galuega whaawaitai ai o le atama faituuina atu se whainumea mo tatou nei i le vai o se fo faatino tatou wheloaʻiga O le tulaga nei mo whanau e fia tamawhai le kup o le RSD le pokalame lea o loo mana umia e le report e leo leo e ala nana fasili atu whamalua lea la tonu al tu la fono i lea i le tu lea wa i whanau a melina ko record i tai le office le office of Whamasinonga o mai ane ono tau sanga i tau ai ona i ai lalo tulaga whaina le wa uma le taimile na watu i le sol tula fono sa patina ai mai i tanga lengo leo e le mawhai la ona ki lia le ingoa le reporti la tona vai na tula fono la ngai to alima le tamana nga i mai fesili i fia mala mana po le atonu wale le whainga le wakilia mai le ko a le mai i leo e le mawhai ai sawa le record e wale tali ai la to wa manoa i o ina lengo whakaitai lau Sumapari whamalua ia whawhtema whasili ia o le tulaga ia i na wena whai o matagaluega o le police report le tuina atu o matagaluega o loo whaamauina ai ia conviction ia po i latou o whaapea ona whaatino i loiloga whaamasinoga ma whaamautuina mai ai ia tulaga o tona atu la fono o le taimi nei e le o ia se tatou tula fono i le whai ona ave esea whaamaumaunga nei longo winga a whapea sa convict oe i le luafe tasi o le apo o le iwa wha o le a lava le uni e le mawhai e le manus e sesio ni tanga lua na ave esea e o tūlanga na lea e tele fo i ia complain wha o mai o na o le tūlanga na whapea wale tanga maunga i le taimi ia ai o le eva ko conviction important tanga le
se ivanga na o ese tula folo e whapesi futa o sanga o tauna esi. Ia ona tu am whaile o tanga vingo leo whaatino le tula. Awe mole po whamautu mai fufuanga whainga malofo awale tue tu ese seina ni tanga vinga leo mo oile whatu pepe. O le termine le whaina tu ina tu ese tale ni tanga vinga. Se ivanga na ile whiunga minista o no tali noanga le whaatino i le lebole ma le ministeri le. Lo whiunga mole po le se tala na tamai a pati chongo. Ia whaftai, ia o tūlanga ia o lo o tamu whai po ilim tanga luenga i sa ili ia ni sunga ia pati chongi. Ia whifo i ona o le tele o whamtalanga ia tuina mai ia tuina mai lo i ofisi suisu. Ia o tamu whai la ia le very whai. Ia ai temine ia se whamtalanga no tū ia ona mautu ina i kofia fo se rai no sa mo Is it possible that he's left the country somehow? ai lo e fai la singa fai na tau o lo o te se tu sa moe mai process ia na amelo passport tu na pape ai anu e tatu no ona sa e foi vai tau le tu si fia no e que você go mo pape wa ali e le o tu o foi então na possibility but still ona ai no tenta na mo escape. So ngai se pangana o verify ele o bantu. Ia na try se tu na ate ate ni ngai no tenta na bema ia o lo wanted te te. O leo, o close le case a tu au. Ya se tu la no le case le tangule a tu au le na be ta vale waiting. Le ai o temi nei o le fo ia o le sifeita pule o le ai tau sa i le ni whamtalanga. O whamtalanga umai sa tuina mai. Ia le sa i fo ia accusation nisi fo i o le tato maro. O le ona e ona a mai le tanga le. Ia na verify ni tūlanga o whamtalanga ni. Ia ai o se kasino ta o po it's a case of interest in the tanga. Ia le fo sa i mai ia le na le malanga fo mai se no mai vouchers no mai ma ko ave o I vai te le si just to for them to give us another perspective. Ito lang ang mafo ama o afo ini le sa misi le ba ai tanga bene. O le fo sa I mai ia le pathologist le forensic pathologist se fiti. E o fa mai tanga le te ni le fo sa ave se koe kilo pe ia se mea na misi o ka ai le au fasisuna ia na so ile e recommend mai le fo mai kau kiki pero le o ke na